Slušanje Međunarodne svemirske stanice ISS na UHF-u, gdje radioamateri ulaze sa VHF opsega, a izlaz repetitora je na UHF. Frekvencija polako klizi zbog Dopplerovog efekta. Yankee Oscar, to je radioamater iz Rumunije. Yankee Oscar 3, Papa Golf Foxtrot. Yankee Oscar 3, Papa Golf Foxtrot, Oscar Echo 3, kilowatt Echo, Oscar Echo, drugi sagovornik. Papa Golf Foxtrot, November 3, Charlie 59, Kessel. Roger, Florian, thank you, 73, go back. 23, 7, bye-bye. Sierra Papa Grk. Sierra Papa 7, Stewart, Echo Radio 1, Kilo Whiskey. The Yankee Oscar 3, Papa Golf Foxtrot, Kilo November 3, Hotel Charlie, 59 yourself. Echo Radio 1, Kilo Whiskey, Oscar Echo 3, kilowatt Echo Uniform, 59. Baš jak strong signal, antena 6 elemenata VHF Yagi, to je dual band, usmerena ka severu, lokacija Pirot, a na UHF-u je 10 elemenata Yagi. Yankee Oscar 3 Papa Golf Foxtrot. Yankee Oscar 3 Papa Golf Foxtrot, Radio Alpha 3 Lima Delta Papa. Rus Radio Alpha. Елена Радио 1, центр Василий, здесь Елена I još ti jedan Rus. Что так быстро-то? Yankee Oscar 3 Papa Golf Foxtrot, Radio Alpha 3 Lima Delta Papa 59. Radio 1 Charlie Whiskey. Echo Romeo 1 Charlie Whiskey. Echo Radio 1 Charlie Whiskey. Echo Romeo, Estonija, mislim da već. Echo Uniform 59 Juliet November 88 Delta Charlie. Microphone back to you, Victor. Echo Romeo 1 Charlie Whiskey. Echo Radio 1 Charlie Whiskey. Oscar Echo 3 kilowatt Echo Uniform 59. Kilowatt Echo Uniform, you're 9 kilowatt 47 Juliet Alpha. Roger, Victor. Is on. Один центр знака РЗ-6 Анна Иван. Ульяна Борис 9, Анна Елена киловатт, всем прием. Анна Елена киловатт, всем прием. 7-7, Роман Зинаида, Анна Иван, для всех прием. Роман Зинаида 6, Анна Иван, УБ-9, Анна Елена, киловатт 5-9, Магнитогорский, Сергей. 9, Анна Елена, киловатт, РЗ-6 АИ. Здравствуйте, 5-9, Павел, около Армавира. Леонид Николай, 04, радио Дима, на приеме. Да, Павел, без проблем, красиво, хорошо. Батюшка, naši Rusi, radioamateri. Rad preko satelita Međunarodne svemirske stanice ISS.
Pozdrav od Y1 PRM Yankee United Radio Mike.